Oči svetovne javnosti so danes uprte proti singapurskemu otoku Sentoza, kjer se bosta jutri, prvič po koncu korejske vojne, srečala ameriški in severnokorejski voditelj. Za kako pomemben dogodek gre, priča dejstvo, da je medijski center, v katerem je prostora za 2500 novinarjev, premajhen za vse, ki želijo poročati o dogodku. Vse najbolj zanima, kaj lahko Donald Trump ponudi severnokorejskemu predsedniku in kaj je ta pripravljen storiti v zameno. He is prepared to provide North Korea with the security assurances, the warmed political relationships that they want and are demanding in exchange for actions by North Korea, the denuclearization of the peninsula. Washington se skozi opozarja, da sankcije proti Severni Koreji ostajajo v veljavi vse do končnega dogovora. Sanctions will remain until North Korea completely and verifiably eliminates its weapons of mass destruction programs. If diplomacy does not move in the right direction, and we are hopeful that it will continue to do so, those measures will increase. Srečanje dveh še do nedavnega zelo sprtih predsednikov budno spremljajo tudi ostali akterji v regiji. Kitajska, svoj čas najtesnejša zaveznica Severne Koreje, upa, da je jutrišnje srečanje začetek procesa, ki bo prinesel trajno rešitev dolgoletnih napetosti na korejskem polotoku. 朝美领导人的会晤能够顺利举行，并取得积极的成果，为半岛的无核化进程和政治解决进程提供有益的助力。 Pomen jutrišnjega srečanja je prepoznal tudi papež Frančišek, ki je vernike pozval k molitvi za uspeh pogovorov med predsednikoma. Cari fratelli e sorelle, desidero nuovamente far giungere all'amato popolo coreano un particolare pensiero nell'amicizia e nella preghiera. I colloqui che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo che assicuri un futuro di pace per la penisola coreana e per il mondo intero. Jutrišnje srečanje obeh predsednikov, na katerem bosta odprla vrsto predlogov za zagotavljanje dolgoročnega miru na korejskem polotoku, naj bi trajalo 2 uri. Kasneje pa se jima bodo za 1 uro pridružili še člani njunih delegacij.